ji bernameyeke Dinya Rojava Mexmûrê dembaş guhdarvanên hêja, em ê divê beşa bernameya xwe de 46 salvegera damezrandina Partiya Karkerên Kurdistan PKK bi mêvanên xwe re binirxînin. Mêvanên bernameya me yê îro Mamosta Beşîr Gabarî û rojnamevan Bêrîvan Tuncin. Hûn bi xêr hatin bernameya me. Belê Mamosta Beşîr, em ji we dest pê bikin. Beriya ku PKK were damezrandin, rewşa gelê Kurd di çi astê de bû, her wiha pêvajiyên ku gelê Kurd tê re derbas bûyîn çawa bûn? Hûn dikarin ji bo me binirxînin? Ji beriya PKK dewleta Tirk taybet Kurdekî ku dixwast ava kir bi aslê yanî bêdeng ji mavê xwe bêpar wisa zilma lê bêkirin qebûl bike li hundirê xwe de qebûl bike. Yani heta wisa belkî asta ku xweşbîrkirinê be yanî kurdewariya xweşbîr bike nizam bu Kurd e jî êdî bînî vî astê. Ji ber ku tekoşîn berê hatî kirin yê ji beriya PKK hatî kirin erê bandora xwe li deverê kirin derdorê dikirin belê herêmkî diban. Ji ber herêmkî mayîna sedem bandorekî wisa lê dikir ku êdî Kurd nekar bi serê xwe rake ji ber ku bi qetîyama rûdman ji ber çendî Kurdan nekarî serê xwe rake. Netkarîn pêvojî jî binirxînin ji ber ku pêvojiyekî wisa hatibû astekî ku Kurd êdî ji Kurdbîniya xwe şerm bike. Wî jî ez ne Kurdim yani êdî heta tirsekî xofekî ketibî dilê we de jî ji dewleta Tirk wê zilma wê ew qas ditirsiyan kî nedikarin bêjin em Kurdin jî. Yani ji wê jî diravîn. Yani ji çanda xwe, ji hebûna xwe, ji dîroka xwe yani wendahiyekî jiyan dikirin, wendahiyekî wisa jiyan dikirin kî êdî ji wê wendahiyê kêwa derxe, kêvê hêviyê bide we, wê azadiyê bide we ew tune bû, kesek tune bû. Rêxistinê derketin jî di çerçeva xwe de zêde bandorekî erênî dikirin. Her çendî rêxistin gelek jî bûn lê ev rêxistinê her bi çerçeva xwe de diman. Tenê ji bo xwe jiyankirinê bûn. Dewlet de yan jî em bêjin dewletên desthilatdar çawa dixwastin wisa jiyan dikirin. Ji ber çendî tê hêvî nedan gel. Hêvî hat guş kestin heta em dikarin beriya dewleta Tirk jî binirxînin. Nirxandinê mesela li ser seheldanên Kurdayê ku li hemberî Osmanî hatin kirin. Ew jî heman tişt dikirin. Yani rêxistinekî Kurd e mîrên Kurda serî hildide ama hêviyê azadiyê zêde nade gel. Yani ji ber çi ji ber ku tenê ji ber ku desthilatdariyê wî kevit tehlîkê serî rake. Yan jî em bêjin berjewendiyên kevin tehlîkê serî rake. Yan jî xanedana wî têk diçe rot bi seheldanê. Heta dem rot bi seheldanê jî ji gere bêjin rabin seheldanê alîkoyê bidine ji ber ku Kurdistan çû. Yan jî welat çû. Bi vê hêviyê rotkirin seheldanê millet ama dawî de dema dawî li seheldanê de hat kesekî nekarî serê xwe rake ji ber ku êdî ew malbata mîr yan jiya desthilatdarê gelê Kurd hêvî netiştin. Hêvî gel netiştin, hêvî ji gere netiştin. Azadî wisa yekser ma rojekî em bêjin ku wek xeyalî lê hat. Ji bo gelê Kurd ecba em ê bi xeyalî cara de bibînin. Em ê azad bibin. Onla. Heta ku avakirina komarê jî aynî heman tişt jiyan kir, dubare kir. Lê vêco hê bêhtir, hê hiştir, hê tundtir bû ji ber ku înkar dest pê kir. Evê înkarê re Kurd bi xwe jî xwe înkar dikir. Yani hinek Kurdên hebûn ku berxwedêr hebûn. Rast em dikare bêje yani hewa zêde yekser mû bêje wala tekoşînek nebû, tekoşînek hebû ama ew tekoşîn ne astekî ku tu bêje giştî de bû. Yani astekî ku giştî Kurdistanê bikir dest bika bi Kurda hemû bandor bikin nebû. Tenê di çerçeva xwe de wek em bêjin hinek kesayet yani ew zilma dijmin qebûl nedikirin. Seheldanek dan dest pê kirin çend kes dendora xwe vê seheldanê jî di çerçeva xwe de serkeftinekî mezin bi xwe re netanî. Encam de wek dibêjî ya dijminê xwe nas nekirin. Dijminê wî çend quwet e, çend hêz e yan jî siyaset û dijminê xwe fêm nekirin duya asê de tekoşînekî wisa de hat meşanin tekoşînekî tu dijminê xwe nas nekî tê encam de ser nekevî. Tê binketinekî jiyan dikî û ev binketin jî bi sedemê ku bihêvî. Bihêvî û heta weke roja îro jî yani em bêjin bi avakirina PKK re tabîkî ev hêvî xurt bû. Yani hêvî da. Yani hêvî neda bo kesek PKK re tekoşîn neda meşandin. Yani PKK qas mezin nedbû. Yani ji beriya PKK min dikare wisa binirxînin. Belê heval bê benim ji we berdewam bikin. Piştî ku PKK hat demezrandin di jinên Kurd de çi guherdin û veguherdin pêşketin? Bê destpêkê de em ji 46 damezrandina serdemekî tekoşîn û berxwedinê ji bo gelê Kurd
یا که دبن پشنگتی ریبری گل کرد و هاونوی دهاتی آوا کرنده ام میماری آزادی ریبرا پو لطوای شهروان آزادی کوی روز با آزادی کردستان شهر دکی پیروز دکیم یعنی مامستا جندگی بحث راش گلی کرد پر یا برای دامزراندن پکی که خودمت تماشا دکی جبو کتو ولات کی داگر بکیت ولات کی اونجا تنه تبه کی تنه بکی بخد بند سرداری خود چند کی تنه بکیم تو سر جوا کی بخواد سرداری خوب ماشینی دست کی بر خود دن جن جوانین و جوا کی ایرشین کو تکرین دست کی سر جن جوانان تکرین همان دم داجی مثلا برای پیکی جخوا کلتی کی دی روشه گلی کرد یکم دم درخنی نه گرتنه کیو گلی کرد هبو هر مثلا سردان کو چه بونه دمت لکویندی کی هر بگی هر عشیره کی هر مربوطه کی د چرچوب خودت تانک موینه ده یک جی موسی و یکو پیش نکتنی یکو سر نکتنی تنه مویندی نو سنوره کی دیور ده موین دیور ده جه مثلا روشه جنا کرد جخوا ایری شکل سر جواکی کی تی کرن جواکی کی تی جه همو دست کفتی ویت دور خستن جه پرورده بپاردمینه جه خاکو خواب بپاردمینه جه زمان خواب بپاردمینه اینا و جواکی که واسه دو جنه که چابته جه خوا باندوره که یا اسلامی یا کل سر گشتی روشهات آناوی دمام تماشه دکی دویم پیوجو برای پک کده جه باندوره که اسلامی لسر گل کرد لسر جنه کرد هب بکن درکتن قده خوابته خواندن قده خوابته دنیا و جماعته که ده آخفتن قد خبر جخوام یعنی راشه گلی کردمام تماشا دکی لگوی روشلات نوین لگوی اوقاس ایرشین کل سرتی کرنجه جاردن جنا کرد یعنی هن پیروستر تیدیدن جبر کده همو سرندوان ده جنین وکه مثلا وکه رنده خان هنه جنین وکه ظریفه هنه اینکو پیشنگتی اینکو جه خود ده آستا پیش یا سرندوان ده گرته هنه لی جاردن جبر که قرکرنه که لسر جواکی تی کرن او جواک لبرانبر بیرشان رو بروتین دست به کی جنی کرد جخوا کی گانیمت دهاتن دیتن گانیمت کو دشار دهاتن دست گرتن دمت دیروکی لکنم بکی چند جنی کرد هنه جگونده خواهتن رواندن و که گانیمت شار هتی بدست خستن جخوا کوا هتی دور خستن برکی کوا یعنی نه دیروکی کی نگله دور بری 10 سالان لشان گالی دمشر قرکرنه کی لسر گله ازدیاد دهاتی دست به کی مثلا جنین وکی گانیمت جخوار دیتن گرتن و بره هنج عاقبت گلک جنان ندیاره جنین شنگالی جنین هری ما کو داش خواستی ایرش کری او خواستی دستردی خاله بکیم انی برای پکی کیجه یعنی روشه جنین کرد وی روشه دوین پشتی کو پکی که آدم زراندن هم بیجی دست کفتی این کو جنا کرد را آوا کرین یکم او دست کفتی بی کو پراستن خواه جوهری بدست بخواه ارتش بوین خواه ایدی جن دکاره مثلا دنوا جواکی داشت دنوا ارتش اکیده یعنی ارتش یک خواه آوا بکی او بخواه خواه لماف خواه در بگرده یعنی اگر هم هر سردان گشتی جهان دیکی سوویت انجا دمام تماشا دیکی گلک سردان چه بونه گلک شورش چه بونه دنوا شورش اندازه جن جه خواه گرتنه نگو نگرتنه لی هر تن پشتی شورش هاتی آوا کرن پشتی شورش آوا سر کهدیه دیسا گوته جن برا بچه لجه خواه وگره لجه کجی هاتی مدفخ هاتی برا لمدفخ وگره لما جمال هاتی برا لما خواه وگره برا لکار خواه بری وگره لیدنه و پاکی که ده ایدی جن یعنی ده آستا هر پیش ده خودم هم تماشا ده که دبه فشنگتی یا یه جستاره ده به طیبتی جن کرد ایدی بری شورش ده دیار کرن رویچون شورش که خواه بکده خواه به سکنه خواه به چالکی این که دیگه ایدی برد دشورشه یعنی ابنه همی دست کفته این که ایدی نه تنه مثلا بیجه دالی لش کرده دالی جواکی دجی ایدی مثلا جنین کرد این که به پیشنگتی به زانست جنولوژی پیشنگتی جه توای جنین ها در روشت ناوین ده کج بو مافخوا خواهی در بکفته جیره دکیم یعنی هم کاری بیجیم پگه که جنا کرد یا که کونه هم بیجی جبر کو جواکی که دهات قرار کردن جواکی که دهات تونه کردن وکی کونه این دولت دهات کارانین همان دم ده ایشی کو مثلا بیجی سر زانده نیر دهات کردن جانی زانده نیر وجه سر جنی دهات کردن لیدروج ما ایروده اوش کمنه شوپی این کو
دجوا که دیگه کو جبو قرکرنا جنی کو بدن کرنا جنی ایرو بپکی کرام کاری بیچه گاهی آسا که هین کمتر آسا که حتی یعنی هم نکاری بیچه تمامی جهلی رابنه ل آسا که بر بچه فیکو نرخ جنی جنا کرد بطیبتی ایرو بیشنگتی جه توای جنین جهان این کو دخوازه آزادی خود بدست بخره ام نرخ دایا جنی که اوج راستی دست کفته که پرمازن جهلی ربری گلی خورد ربر عبدالله جنبه هاتی دوینا جنی و او مفت کار بیچه پیروزی که نشانی که کو ایرو لسر فلسفه جن جهان آزادی لتوای جهان هم بیچه شورش دست بکرن اوج دست کفته او پیروزی که پرمازن کو به پک کره بجنی را هاتی آوا کرن بجنی را دای قزنج کرن. بله ما مستم جواب بردام بکن. افنیف 100 ساله کو اولادن گلی کرد لدیجی ایریشیم تنکرن آن توا گلی کرد تکوشینا کی به هم باددن مشاندن. یعنی هم به تکوشینا گریلا چه ودن نخینن. خود دست بگی ببرن دست بگی لازمه ما 100 ساله پارتی رو پیروز کی با او هوارین کو چپرانده شرط کن راستی او پکی که و آستی دیگون گلی کرد پاراستنا وید کن ام سالفگرا پارتی کارکر کردستان و پیروز کن ریبرا پیروز کن و همو شهیدین کردستانی تایبت مالباتی وجی این راستیه که گلی کرد هست یعنی جبر کو دما پکی که دست برخوادن دست به تکوشی نکرد بسیارا برخوادان جیانه یا به زندان آمده حوال مظلوم دخان وی گوتنی دست بکی اب دیرو که پکی که ده هر تمساچی بود برخوادان جیانه یعنی تو اگر برخوادن دی جیان بیواته به معنی حتی مثلا هنک حوالا گوتیا işte گوتنین خواده اسکال جان هم بهتر هبیامن بداج بو و پکی که یانج بو ریبرا کو اوجی مثلا بیشتر جنا کد و که حوالا بیرون بحثی کی ده دیور کن کو یعنی برخوادریو پکی که دوا گوتنو دا tam وقت بیش ifade بویا و ریبچه یعنی نه نتیجه کورسانی شریک و تکرین تدری جهانی شریک وسونه ها تکرین yani tünelde hamu beraberi hamu erişin düşmeniye ku ve ambijin silahın ku tem karanin ve silahın kimyavi ne silahın qadakhana beraberi voji takuşine ku sot ekirin ku edi maruf nusonu yani artık gotun jeren terena kitu bejit yani ne kari mecazi ve ki ambijin dibijin mübalağa beki yani biji ev ço ev takuşine ku sot ekirin ço berxadane ku sot ekirin yani be silahın ferdi yani ambijin ku برانبری تا اوقات دشمنه که هیا کو اندام ناتوه چکن هری گرانده دستی ودنه تکوشینی که برانبری ویتی کردن و به تکوشینی داشت سلاح فردی و به شخصیت خود به اراده خود تکوشین دیگه دمکی ربارا پو جانا کو سا فری مکریه کی فری حوالون کی فری و گریلا کریه کی تو دکاری به اراده خود همو تشتی بشکین یعنی چت ببلابه لبرانبری تا لبرانبری مروف تکیس نکاره خواب بگه نگو اگر مروف سلاح هری مازن لبرا پشوا گود نخوده دمکی بحثی کری بو سلاح هری مازن مروفه او راستیه کش بلکو یه سلاحی دو آفرینه سا مروفه یه تکوشین دم شاندن دی سا مروفه یعنی او جبه چنده یعنی تشت تو هز نکاره لبرانبری مروف خواب بگه اگر مروف خوادی اراده به خوادی تکوشین به خودی گوتن با بجا ربارا کو فلسفه یک دا مروبا فلسفه یک دا جانو انسان فلسفه یک دا جنی فلسفه یک دا همو جواکان او فلسفه لسر چه لسر اساس بنگه به هر جانکن و تکوشینه کی جبو لهمبری ظلمی کرنه یا اگر او صوبه مطلقات انجام خودت هویتین آزادی هویتین تکوشین هویتین کو سرکرتنی و زیاد بر بجا هویت سرکرتنی به برخدان دبه به جان آزاد دبه یعنی حتی او فلسفه یکون هم بجن لسر جن دای آواکرین و جان آزادی او گوتن والا نه هاتی گوتن والا در نکرد یعنی چه کردستان دا اگر کچکی کو تلیلیا بوده و به تلیلی خواهشن جان آزادی و شرع دشمن بکر دمیکل بیدری دا فلسفه نواله او گوتن نواله او گوتن جبو هدف هاتی گوتن جبو که آرمان جا کو اگر جن آزاد به جواک آزاد به واتای به ابه جن آزاد نبا جواک آزاد نبا نمیمکنه که تبکا بی جواکی که آزاد بیشی بیشن چیل با نمیمکنه یعنی کرده که کت بیشی ولا دکا آزاد با نبود کرده که دوی بی جواک بیشن آزاد نبود نمیمکنه یعنی تی جواک جی بیشن آزاد نبود جبره چند دستلات داریا بیشن یا بابک سالاری یا جا میل سالاری دستلات داره اگر جن آزاد با او دستلات داریا میلیک سالاری و دویله بی و دستلات داری دویله بی yani berjavandiyên civa berjavandiyên bu devletin desthilatı ve doyile bit. Dema doyile bit
مطلق و جوا قازنج بکه و جوا سرب که و جن سرب که چت با یعنی ادی راحت همه تشینو خوش به چند له هم بری هم ریبراپو هم جیل هم بری گریلوین کردستان ایریشکی وسط کردن که نم معظم ایریشکی معظم ایریشکی پرهوانه ریبراپو به سالانه نو تجدید ده حتی ام دکارن نبر یا 4 ساله کو ریبراپو کته تجدید عاد 26 ساله ریبراپو تجدید ده جبر کو زندان نجه کی وسایل کوت بجی ولا هم زندان جه کی کو راحتی مرو کو برهجیان که اری تکاری به هزری به فکری اما هزراندن ده فکراندن تشی دوی تجربه که حقیقت نبی اما تجربه که خود به هزر تفکر تا همه تجدید می‌کنن هزر تجدید می‌کنن شخصیت فیزیکی تجدید می‌کنن همه چیز تجدید می‌کنن جوری برای کو 26 سال تجدیدشون اما به تجدید جیل بنگه هک آواکر کو ایرو تبوه جهان بتحصل تبوه جهان جبو آزادی ری برای کو کتی تفکری ده لازمه بنگاف در باسی همون کرداشی به جبو آزادی ری برای کو اگر در باسی همون کردان نبه به خاطر یک مازن پیشو گلی کرده. اری تمام امزان هیویا مای مازن چی بوه هیویا گلی کرد چی بوه و آزادی کسان میسوگر به او راستیه که اما اگر تشتکی کو نه ام بیشن ریبرا پود زندان شکلی واره کرن و اف خاطر یک مازن خرابه یعنی جبر کو ریبرا پوی اف فلسفه او گیره اوه یه تاکوشین دویل بینج اوه یعنی تو کس نکره بیوی میدخاله به کوریب کن هاجی ام بیشن ودامین دوی دولت و ترک با آخفتنین جور بجور işte ام چهارسریت گرن اما پکیگه چهارسری نو گرن نظام چه فلان گوتنی وسو پوش برادوی دولت و ترک کسکی نکره خوب نیدی باکو سیاست و پکیکی سیاست کو دجمن ناسکریه ریبرا پوزانا دجمن چی گوی توجا چتی بیجا چت بیجش به چندی دوی اهم لریبرا پو خودی در کردن اف تاکوشینو گریلو جدمشون همیش بویا اف شریکوتی کرن لچوی کردستان روج اول همی داری همی خود در کتن ریبرا پو یعنی دست به که هدف و گلی کرد یا پکی که بیا آزاد کنه ریبرتی اگر ریبرتی آزاد به بخاری گرک شو بینه گلو بخارش شو بینه میگو هر تنو بینه و حتی آزادی گلی کردی میسوگر به 100 نباشی لی و مطلقا گوه کی پرمازم را آوردن یعنی گوه کی دی پاجدانوی یعنی او گوه کو پیش ده بچن ادی پاجدانوی بچن ریبرا پو مطلق و به آزاد کردن و اب تکوشین هجی اب برخادان هجی بوی تکرن و برخادان هوالوجی و برخادان لسری چوجی ام پیروز کن و ام سلاو دن برخادان او. بله اول بیوانم وی پرسش جواب بکن. چاو کو پارتیا کارگران کردستان پاگه که به فکر و فلسفه و ریبر آب و هات آواکرن هر وها گل وارگا مخمونجی به فکر و فلسفه و ریبر آب و خواب رخستن دکن. هم وی رخستن بونا وارگی چاو دبینن. بلش خوا بریا 6 سالن بریا پنابریه یعنی گل وارگی جگوندن خوا یعنی نه تنه گونده کم بجی جهه که رابه ها جهه دن لباکوری کردستان به هزاران گوند هاتن شوتاندن گوند هاتن والا کرن چما اف گوندن هاتن والا کرن دمام تماشا دیگه یعنی جبو کو جبر اف کرد ایدی آزادیه که دخواست کرد ایدی مثلا زمان خواه دخواست ایدی مافی خواه دخواست جبو کو ندکت یعنی اف طیبتی گوندن لبوطانه جبر ندکت دبن دستراداری دولت ترک ایدی سرخابنا خواه دخواستن جبو مثلا به ایرشکنه دبیجن یا ام گلی جکوکوی راکین خا جخاکوی راکی و جخاک کوک زهاب وی هیچ بیفن لی د پنابری د دواس حسان پنابری د گل وارگا مخمر راستی جخوره مثلا کوکین خواهیم کو جوالاتی و ج خاکوی هاتی وقتاندن ایدی ل پنابری به هین خورتر به هفدون گردن یعنی هم بیشتر نه لسر خاکی بلکه لی به هفدو و به هزاران گندن کو هاتن دبا کل باکور کردستان و گندا و وی گلی هفدو ناس ندیکرن تنه گنده کل در دور خواه هر از دوسری گنده ناس دیکرن لی به گندن جدا 10,000 گندن کو هاتن به هف ایدی او کو که خب به هفدون گردن کو به فکر و فلسفه و ربرتی یا کد ریویتیا پنابریه ده هند باشتر ناس کرد یعنی لباکور کردستان حیا اصلا کی ناس کرد کیا پکی که های براسته لید پنابریه ده هند خورتر ناس کرد هند پیتر کتنه ده جی امی بیجی جی پرورده بگیره جی خاری خستن کرنا جواکی یا جن یا گشتی جواکی هم بگیره جی تندرستی آخوا بگیره همه ایدی به فکر فلسفه دهات هناندن یعنی به طیبتی چند آخوا یا کو جبوطانه گرتی به هوا دانه ناس کرن ایدیا مثلا چند آخوا لسر و فکر فلسفه
دان جیان کرن یعنی دما می روی تماشا دکی لوارگا مخمره او چند بوتانه یا کو زندگی کردن جه خواه مثلا لوارگا مخمره دما نو هاتین چوری چولستانه که چاوا زوران دنه ایرو دما تا تماشا دکی yani cihê ki bihiştekî ya jiyanê rastî lê ava kirin ji ber ku li vir pêşiya ku gelê wergehê bin yani gelê botanê bê li vir cih bigire ji tuneyê re hat bihêştin ji mişk û maran re hat bihêştin ji dîpişkî re yani her dema tu dayîkekê rê daxivê dibêjî mexmir ça bû dibêje warê dîpiştka ve kuma ve zeviran diya warekî jiyanê rastî jî wesane dema te hêretkî bi hunandina dîwarên wan yên derdora baxşeya xwe bi çêkirina xaneyan xwe ew çanda xwe ya botanê zindî kirine bi vê çanda xwe ya botanê re çanda PKK fikir û felsefa rêbertî kiriniyek û li ser wê em bêjî rêxistinbîna xwe bi taybetî jî li ser paradigmaya jiyana kolektif azad û ya azadiya jinê û ekolojîk vê fikir û felsefeya xwe rêxistin kirin dema te temaşe dikî mesela rêxistin kirina wê de bi taybetî jî ji xebatkara bigirin ji jinên ku di nava komûnan de cih digire dema te hêretkî yani çawa bi vê êdiya azadiya jinê mesela civak xwe amade kiriye mesela bêjî bi vê fikrê xwe ji li ser azadiya jinê rêxistin dike ji ber ku dizanî heya ku jinekî ne azad be nikare civakekî azad bi ava kirin ji ber ku yê ku civakê ava dike jinin yê ku ji bo te wê civakê azad bikî divê te destpêkî jina wê civakê azad bikî ji bin xweletiyê rizgar vekî li warga mixmarê jê bi taybetî li ser vê fikr û felsefê xwe rêxistin kirin em bijî ji dibistanê zimanekî ku tu tozikekî ya wê nevî tozikekî ya wê zimanê nevî bi qasî ku zanî mesela ber ku mamosteyên wê de me em bêjin di aliyê zanistî de ne têr keribî ama îradeya we têr dikir felsefa we têr dikir em bêjî hêviya we têr dikir ku li ser dîwarekê em bêjî li ser berekê li ser texteyekê reş bikarin zimanê ku ev deh sed salan tê tune kirin zimanê ku yê ku ji Hint Ewropa te heya roja îro hatiye vê zimanê êdî mesela qasî ku bikarine bi zarokên di wan kamphan de dan dibe bi derfetiyê re bi wan zarokan dan têgihiştin ku ev zimanê te ye li ser vê zimanê li ser vê çandê em penaber bûne ji bo ku em vê zimanê azad bikî ji bo ku em vê zimanê fermîn bikî yani êdî zimanê me her cî bê nas kirin li ser wê em penaber bi wê felsefeyê em bêjî bi wê hêviyê dest bi jiyanê kirin ku hani di wê rewşê de mesela em bêjîm di dibistanên xwe de perwerdeya xwe îro gihandewê astê ku em bêjî li Rojavayê Kurdistanê heta li Bakur jî êdî sûd jî wê perwerdeya ku dibin wan çadira de li ser wan mêzeyên ber li ser wê lênûsa ku li çar xwendevana hatî belavkirin pênûsa ku li pêşeş xwendevana hatî belavkirin bi wê yani ji wê çi sûd divegirin ku îro li gelek mesela em jî hem li Bakurê Kurdistanê bi taybetî jî li Rojavayê Kurdistanê jê re bûye bingehekî îro zanîngehên Kurdî de avakirin û xwendevanên Kurd ji wê zanîngehê bi Kurdî mezûn dibe û bi Kurdî mesela êdî ev zimanê Kurdî em jî ji xwe re tozîkekî ya ku ji neyê tiştekî neyê ava kiriye yani ev li ser em bêjîm ev îrade ev hêviya xwe ji kê girt ji çi girt bi taybetî ji ber ku de hem di rêvîtiya penaberiyê de hem jî li warga mixmarê hem edîbîkî yani piştî ku penaber bû hatin cihê ku tê re derbas bûye PKK hin nas baştir nas kir û bi wê rihê PKK'yê re bi wê îradeya PKK'yê ku îro Mamoste Beşîr jî behs kir li beramberî her cure êrişan li beramberî çekên kimyayî li beramberî teknîkekî herî pêşketî ya ku di hêzeke NATO ya siyem cîhanê de herî pêşketî li beramberî wê bi îradeya ku li beramberî wê hem tekoşên dike hem berxwe dide hem ji ser de diçe yani azadiya mesela hem jî çiyayê Kurdistanê azad dikin bi wê îradeya ku ji PKK girtî ve resta jiyana ya ku em bêjî hem di perwerde hem rêxistin bûyina nava civakê de bigire ji saziyên xwe yên nava civakê de hemî yani bi wê îradeyê bi wê felsefeya ku jê rêberav girtî xwe rêxistin kirin ku heya roja îro jî dema em temaşe dikî bingehekî ya civaka azad civaka kolektif civaka ku azadiya jinê esas digire li warga mixmarê hate rojxwendin ku
ایرو هم دالی زمانی کردی دژمه گو هم جی دالی چاندا کردی یا کو لباکور کردستان به تایبەتی دوان دمن داویده جبو کو چانده تونه بکی یعنی به سترانه کی یا جی گووند گراندنا یا جوان کرد چوا ایریش وکی ایریش شکلی سر خود بینه و دیگرن داوند یعنی وکی سوجه کی دبینه دخن بینی زندان ده ایل وارگا مخمور اف چند زندی بویا که وکی هم تکوری بیشی مخمور جبو گلی کرد راستی جه بنگه هکه یعنی کردستان ام دبیجی یا کردستان آزاد بی ایدی جبن بیداگر کریه دولت اتریک درزگار ببین که به هر چهار دولت اندن این وکی سوریه و عراق و ایران جبن بیداگر کریه رزگار ببین ایدی دوی وکی ام بیجی سیستم وارگا مخموره کردستان اکی به آوکرین جبر که دوی سیستمه ده خب فکر فلسفه ریبرتی رخستن کریه و آلمانجا جخوا آلمانجا گلی کرجی ام بیجی هوا خاله گوری فکر فلسفه ریبرتی راستی جی کسی کو فلسفه ریبرتی فهم بکیده کسی کو نویسن ریبرتی بخونه گوتن ریبرتی باش فهم بکی بزنه کن افنا هم بیجی مثلا ریبرا بو جه که هم بیجی نو آوا کریه جانه که کویا بریا 100,000 سالانه کل دست جانه که خوازای مثلا بیجی جوا که خوازای پی هاتی به هزاران سالان جانه خواه مشان دیه لگوری وی جوا که به آوا کرن گله که به آوا کرن یعنی ام بیجی وارگا مخمنت هنی جبو گله کرد ام بیجی منو که یعنی بنگه که جبو تابای گلن کو آزادی خود خوازه سرخابر خود خوازه دبه منو که او بنگه که راست بله ما مستم بر به داوی برنامه خواه دچینم پرس خواه داوی جدا بکن گل وارگاه مخموری و تایبت خواندوان و مامستین وارگاه مخموری 27 مجدار چه پیشوازی دکن راستی پیشوازی کنه روزه پر به هیجان شد با یعنی دما کو روزه که وکی 27 مجداریتی پکی که آوگینا پکی اجبار کو یعنی روزه مود هزار ریبارا پو چه آوروش ده آوگین دما کو سو آوگینا یتی بیرو هیجانه که پر سو خروش مازن دادم رو یعنی به هیجان و به کلاجان دمات شخانده کار رو روزه بجیشته 27 مجداری امی پیروز بکن همو خانده کار عجبا مستعمل چه جلال خواب کن وصو برش ما دکن وکی کت جشنه کی که به هزاران سال نو گلی کرده وصو آتیور نشتانن وصو تحسبینن چاندکی و گلیری چی به آرتق وکی به چاندکی و گلیری امجی tabii ki vaki ma Mustafa vaki ve birinde besunan bejin ki cilo bergin kuli dama kut tamaşat ki plan yok hamur renk abdo bir yeg renk rengi pek ekildi aslında rengi avokino pek ekildi bu xanda vanında dimaşe da maşandına maşine hatta piruz bohiyeji rengi ki usadı civa ki ve usadı mahmur hamur kese kutin ve de garibci heyecan ekildi insan heyecan ekildi damruf derdurumruf حتی گلمه ورگهش گل جرا وسان دبن شهادین وی دبیجن کی دم خواندوان دمشن پیروزباهی دا راستی هیجان دادن راستی هیوی دادن جا خواندوان ماجی وسانن گلگی هیویه کی وسادن ما جبر کو تکوشینه کی وساتین کو از زورکن ها دیوبا و زور زحمتی دیدن خوش کبرای و زور زحمتی دیدن همی زورکن شهیدانن خوش کبرای شهیدانن به هیجان تبلیغ پیروز باهی 27 مجلس سال دبن و حتی دم آوروش تجید زانی که دی یعنی هیچ دکن و زیبرا پو هیچ دکن به هیجان تبلیغ سال بگیره پکی کدبن راستی هم جو ساین اما یک ماموسام جی وکی کو نزدیک ریبرا پو بن به سالی و روزه پیروز کن بله هری دویج گل بخوازی آفتنان که تابع آنجا بانگوازی هری دوی ام ve heviyetkin ku ev sastola partiye be vesile azad bunu reberapun yani ya hari heviyme ya hari dovi ev yani daxozma ev reberti azad be am zon am bgijin gelek tişto am bu gijin am biçin walat xajib zin am zon sada jber ku rasti ari warge hedeme jonek do wakin ama am ve hasti jonkin ku am bezvrin walat xwan اگر ریبرتی ما آزاد به امه بزرن ام صدا سن ام سر آخا بوتانی بزرن او گوتنا ریبرتی او کو دخواست ملچه جودی بن کنترل چه جودی بگیرین هفدو ان شاء الله برجع ببینن به هوی ام آزادی ریبرپو جردن میسوگر کی ان شاء الله بله حاول بیانم گوتنی نماین دویج بگیره انه مستجب حسن نک تشتکی راستی هوی ما همه او کوم روزه دن زودتر دم دی زودتر
آزادی فیزیکی آره برتی میسوگر بکی جبر کو یعنی آزادی توای گلی کرد جیان توای گلی کرد جیان کردن توای گلی کرد راستش به جیان ریبرتی و گرده به دنگ ریبرتی و گرده یعنی او دمات تماشا دی که دنگ چاواتی سلاوه که چاواتی گلی کرد چاوا که گله که نو دنوا برفید زندگی بفتم واسه گلی کرد پیش وازه دیکم یعنی هم بهیوی و دخوازه کو این سال به سال آزادی فیزیکی آره برتی بلام سپاسیوار دکن جب کن باشداری برنامه اما بو اون ندین نخواه به مرا پار وکرن و هر وها ام جشن واجی نجی لوا پیروز دکن میش سپاس کرد واجی پیروز بله گهدروان هیجا ما دوی بشه برنامه خود 46مین سالگرد را دامازراندنا پارتیا کارگرین کردستان PKK به میوان خوره نرخاند. میوان برنامه ما ایرو مامستا بشیرگاباری و روشنموان بریوان تونج بون به بونه ام جی جشن واجینه لریبر آپو لگریلان سری چان لتواهی گل کرد و همه گهدروان رادیو دنگ گل پیروز دکن به آوایی ام گهشتن داویا برنامه خواه روژا و مخمور بمینن دنا و خیر خوشیده دن باش. روژه با مخموری